सरकारान टॅक्सी परमिटां दिवंक परत सुरू केल्यात आणि ज्या ड्रायव्हरांकडेन बॅज ना तांकां 4 म्हयन्यांचो प्राझ दिला। गव्हर्नर बसयल्ल्यो टॅक्सी जे गाडी लोक घेता परमीट काडटले आनी ती चलयतले म्हूण ती कोणा विकपा मेळना, जनरल पुलान ती विकपा मेळना। सो वी आर रिलॅक्सिंग इशुईंग ऑफ परमिट्स. सो वी आर गोइंग टू इशू द परमिट्स एज वेल, इन्क्लुडींग आमचे दोज पीपल हू हॅड ऑलरेडी मेड पेमेंट एंड इन एंटिसिपेशन that they will be applying for a permit. All such cases are being will be issued the necessary permits. Goa Miles has approached Transport Department asking that they want everybody, not only Goa Miles, everybody, all stakeholders have been approaching my department with the same demand. All associations? Yes. Who even opposed earlier? Yes. Permit दिवपाचे Ani, that's you ask them only, no? Is it not a fact? Everybody has come. Everyone. You ask my director, ask the official. आता कितें जाला पळय, कितें जाला सगळे सांगता गोंयकाराच्या हातीन उरपा जाय आनी परमीट इश्यू करना। परमीट जेन्ना बंद करता जाल्यार तेंचेच एक्सपान्शन बंद उरता न्ही, तेच आनी मायज टॅक्सी घेता। हांव नांवां सांगना। वी वील गीव देम अप टील एंड ऑफ डिसेंबर and perhaps end of January also of next month. 4 months we will be giving them to obtain a badge to complete the process. Till that time, the police also is requested not to challenge them. Our RTO people are requested not to challenge them, saying you have no badge. HSRP नंबर प्लेटी बसोवपा विशीं लोकांनी काचाबूल जावचे न्ही। सरकार आनीक लोकांक घेवन खंय व्यवस्था सारकी करतलो, सध्या फायन मारचो ना। Issue a fresh circular, so people need not panic that after that they will be fined and magir medpana. Enough time will be given. People need not rush and get harassed and get worked up going into that. सरकारान हालींच नव्या गाडयांक 3 महिन्या खातीर म्हूण येरादारी टॅक्स अर्दो केला। आता टॅक्सींक परमिटां आनी ड्रायव्हरांक बॅजाक 4 म्हयन्यांची थाकाय पळयल्यार गाडयांच्या मार्केटाक उर्बा दिवंक सरकाराची नेटान कसरत चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।